Tipe orang ketika melihat pria berumur belum menikah juga cek. Ainang lala di baik kepengi. Kepengi nama pasonang rohana. Molo perlu iba nagatio lilau tu kapi. Yar rohaku na trauma doy. Ati bo ati kimar halle iba na jojo igo tili halle na. Ngko sangsik ko na so ibo to iba na do fungsi ni senjata nai. Idirip po lang aksesoris. Gatung-gatung sa mainan kunci. Alay curiga daw to si. La saya do bere nga pala marhalle ti. Gua lang silu cinta luna do si Dorce Gamala mamasoni ro kadongan na mololaw manot per Jamila biar roh nang belok alay ganup tok kido bere ng telepon edang naburu na di telepon ni manang naholang patakas sa parsuan pitor dilului maba hatsi do na parsahala kanon jadi adong marongan na tudulot tuturuan adong dongan na marsijanggolan borngin na halo dang nanguli ho ape November status di Facebook mo butuh selimut na marhosa adong bawah boto. Olo doho. Tipe orang lihat cewek berumur yang masih belum menikah juga cek. Bah, lagi jangan rohani. Jangan ke namar ninja, namar Fortuner pe ditolak mentah-mentah. Sadok ikon helikopter melinding di juru jabunai. Mar baru tua-tua majunian. Hati boa dong hangalan na. Olo tiki di bortian ibana na torasna pe mangalang kalejengking. Asa di meme hotu ibana. Adong dunia parbere hokku. Olo dunuang ibana. Anak sasada. Walang natubalya terus dang par kode-kode. Wala ni, adong longor-longor na. Ala ni do ng papilit to. Unang songo par subas-subab botari. Hau natata manang nasuga-suga na piak dilalani di buwan na ma. Ala sorong bepilihan. Sadok ipahatok ma. Unang sopat tabis niya ni dagingi. Hitay na kan, aban na dong rumanira mo ban na sigar. Hape iba, ay lakko iba, senang dope. Ningok pangedda ni Miriam Masini. Digugoy ma martangiang, mulungarong madjonok tordioloy ma, morape tahok, asal magateng. Tipe orang kalau dengar suami tetangga selingkuh cek. Saya raso yakin ako. Mesrado terus salah kiwida. Tuba liap terus dah laki marbaju kapel, narong gabar narasuni. Ang guaw nga behutebak. Tari da siya namatay, na so biasa marsolop, sonari, maraga pengamar sepatu pancus. Ang gosongo na orang pola pikiri kasusongoni. Intina, selangkah suami keluar dari rumah, itu bukan suami saya. Dia petawat ng padekdek ko ni sinay, na peting botol na mula tu jabu. Ido asa dingkal layanan na mga mang niba. Pinaias diri niba, molumari niba, niusa sa tolak kolang nay. Asa ngurianggo. Bah, molo selingkuh iba na? Selingkuh mo sa kiba. Loje ba mikiri, stresi ba benon ni? Ba emma, sahali do mangul, materu di saliling-liling na. Tuaw majoy ba esong ni? Ang gusto hukasim, hukebiri, asa bulus mateper. Ditinggal homay ba? Toy ma, dakulang sada janda di Portibion. Tipe orang ketika lihat anak tetangga lulus jadi PNS cek. Tu dia don naik kalaki merda tu teh. Hurasa tu dah tu bolut tu iba. Mulai tu na baru hasadaran, mulai na baru hasadaran katoho-toho dok kana pinadok na. So akan na pinangido, asal mabidua tolori dok udang garam merah. Anggo menurut tahu ngagudang sudah halakon. Habis tanah mahiyang dok tanah maray. Baka kurasa pertapahan na nasada hali 2 meter na di tanah wakapan. Kurasanya boroto nih. Kuat do deking ni halakon. Hubigi dong do polisi ni halakon. Camat ni halakon perong. Gubernur na dong. Presiden na perong do di Jakarta. Masih salah kamu. Nadoho do anak nai sa lilinghon, bimbingan belajar CPNS, na dipandu ni Sir Steve Hasibuan, kan terkenal dengan gudang lulus ya nih. Jadi mulu di daerah Medan, boy do guru do langsung tujabu, ale mulu secara online pe, boy do dipandu. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih. Dadu peol songoni rukung na maneak kamasna. On, nasabon ang pila sorong do hubereng lokok di rukung nai. Kurasa nagabe mas batangan do sudi na sinarinay. Ale mas batangan na murahan curi, na biasa tabereng tehemut bangupang di sungai. Sang siyaw na di poroti hale na do. O kan agak berju-berju tobo do, ale sapuro to. Jadi nang boy di bedaon, mana cinta yang tulus dan mana cinta yang modus. Nangir-ngir pong pangusam niya kana di hutaw tikin na di pangaratuan ni ibana. Tokin-tokin, nga mau to be bapak mon holang na di jabu, ala sorong parsitua na. Nga mau to be wakmon, ala sorong kepeng nalaw maronan. Akhirnya kan mau to mebana dan diboto manari dirina. Kurasa na sodipak kedo pemas nai. Disiparra alama biar dihipnotis di bandara. Hari Minggu mata bereng di gereja. Mulodong dok kamasna, pakaloron na dun sudi, pakyon na.
Tipe orang ketika bertandang ke rumah tetangga cek. Ngamar anak jenda balong moneda. Ubuk menebel ganon ate. On molo lidah mertua on. Sapok batu lidah parumah ini. Saru pada gajang nih. Ida sahira na mangida mau. Pengekiam mangalang na niura. Eta mangura. Sini dek kemas nada. Siena ope asomna. Ida. Itu toko na budari sinetron putri yang tertukar ya. Ngabaju pakalaki. Alay ditukar musik itu para botut-botut. Amang. Lak sotar polo masa perninolong mamikiri. Dibotoi dah dong, ngabuting buru ni siyahay. Hola ko bering petong kaya nai. Hola na mandar-mandir terus sahira gosokan. Hola ni bana na may daw di alamani. Sahira lam so taabiyaw na marumah tangkaw nida. Bayak ko nida ma. Ako dutu balian. Hape ko layana mamu sa ibana siya jam sada malam 1 jam 5 pagi. Isi taha 10 ronde. Ya, ide itu. Sera soyata rida. Ijo nomor wa ana ida. Neng minta tolong awadok si sopolon na dia bu. Tipe orang ketika berantem cek. Ahanimu, nadigan, isi madok. Tanggung jawab doi mana? Jadi percaya ho? Dan pola balasokku ho. Tuhan ini madong kamu mardabu-dabu. Paturon ni Tuhan ini dan nonisa natikos. Tuhan, kata pao na dangulon. Amang lak sorong dihargayamu apa lautik kami. Hami mahula-hula ni si matuam. Hami matulang rurubukmu mulang kaulangmu. Dang level humar bada dohotto. Dang kelasu. Turun harga diriku molo makatai dotto turun. Mang tega ida mabaison itu hami. Huripu do burjueda. Habek menusuk siap belakang. Hacit dide. Bedua. Ale pangalahumu hera besada. Cocok na dipanggang doa munasarife. Dan nasa hubotok kabur mugabe ayam geprek di kota. Jok ajo sojab bak jubuk nih. Asa utes jok kekuatan jubuk nih. Jarang do kirama sih. Pakai kondisioner pedak kiai. Apalagi kita menrambut. Tipe orang ketika baru jadian versi cowok cek. Mulai rajin mandi, sikat gigi terus, asa songon daputar, selilingung ngasai rabu sinatasi ikon. Musik asa songon nangroti osai, unang ditangkisan nop melopas nang ni patok. Adok kepeng turjut tong baju baru, singkirkan dulu baju-baju racu do baju-baju partai. Ganti salawar dalam na salilingon nang malua karekna, nang tipis sahera saringan nites. Asa unang ilpilan non ibana pas mabukay sina. Dongan manalepon. Halo le. Aku udang buyaw nongkrong. Oh, lo ledang buyaw mi tu bornginon. Adong jagal. Toy ma. Isap pengapay mau jagal na tata. Ganup tok timar telepon. Masih ulmang hidup Jepang. Halo dek. Di mana kau Tondi? Gak bisa ketemu. Oh ya udah PCS aja kita nanti ya. Rajin na mau karya coba. Asap terboy wala pibana. On na mau rasa na gabi parsod bulogku. Na mabuka bitun na molopas tenggenau. Jala gabi rivalnya kay botok ku masih janggulan. Tipe orang ketika dengar teman yang sudah lama jomblo akhirnya punya pacar cek. Is it really? Ya ampun, teman gue yang sudah lama lanokon dan hampir busuk akhirnya ada seseorang yang akan test drive. Gak percaya. Sumpah aku gak percaya. Masa sih kalian pacaran? Hobi karwa balangod do? Kalian sudah kede ande? Ya ampun, akhirnya marga aha. Siraba-raba dia ada pokmui. Balga. Nolak nih dia hubungan muna. Ngayamu menghabiskan malam bersama semalam suntuk. Lasir aku mabigi. Ngalilik ko na sumarhaleti. Nasapi kuring dagingmu. Pokoknya kau tarayahod don. Mamanggang-mangga kita. Tasaya sada horbo munay. Gateng do. Kenal ko jutwa. Pinasarakian ako sito ho. Saya awet mate. Jalasa mau hubungan muna itu hubungan na lebih serius. Pokoknya malumar pestamu. Ikunudang muna daw. Asa hubo tumapain amplop kosong. Tipe orang ketika melihat mertua tetangga jahat cek. Ay sona jol masih matuanay. Nenek lampir doi. Dang boy sonang berengon nageleng na. Ido ba na patupil tak sudi selabung na. Ido asapit tormajay ba. Molo di julo ni si matuani ba. Salah hudul salah jongjong di ba. Ililing piban no di kamar do anak na di buray do. Hapit na mabay pa puna do niyan. Dasar paromen na ido na sa maboto mabuat rohani si matuana. Buha mulo atar ni dapoli. Pinalas paridian na. Mula-mula iba naman ang nasedya torni jalang pak nai. Kurasa nasadari do partubuh na laki ba. Dakya boy dong. Saya to menjeri. Melosoi sada pisoran mertaduk. Jadi seneng berlaga terus. Angguau napeting dos rohaku do rumah tanggaku. Anggo komentar ni si matua do. Polo subinake. Ni etong iradio na sega-sega. Ay mulu nga habis no batrenesik sa diri do. Di pa sabar-sabar ma. Sa dililing naay may. Napasungswak kon na may. Alay di parroaw puro-puro ray. So tunggabi pilit tu tangan na as.